pozdravljamo večeras na reviji. Naša će revija večeras biti drugačija. Drugačija od drugih. Jer večeras ćemo vidjeti već renomirana imena na našem inozemnom tržištu. Uz kolekcije dizajnirane za ovu godinu vidjet ćete kreacije koje su osmislili Boris Stanović, Martina Feljak, Ana Milani, Ljenčanice Gala i naša draga gošća, priznata slovenska dizajnerica Maja Ferme, autorica knjige koju će na kraju revije i potpisivati i darovati nekome od vas. Današnja revija u produkciji Zebra komunikacije, Wash Arta i PSD studija. Za frizure je zadužen Dino Škrtić, a za make-up Ana Vi. Večeras imamo posebnu čast da nam reviju otvara Boris Banović s kolekcijom za 2016.
perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. Lijepo vas molim, jedan pljesak za Borisa Banovića. Za stareniji slijede i vjenčanice Ana Milani. Još jednom molim pljesak za Ana Milani Čanak.
ime hrvatskog dizajna Martina Felja. Yes, in the stars, it's been written in the stars of my heart. We're not broken, just can, and we can learn to forget. Just give me a reason, just a little rest at night. Just a second, just a broken despair, and we can learn to forget. Yes, in the stars, it's been written in the stars of my heart. We're not broken, just can, and we can learn to forget. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every heart has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All along I believed I would find you. Time has brought you closer. Martina Felja, kolekcija 2016. I love you for 1,000 One step I sada ćemo pogledati kako se lijepo može izgledati na vjenčanju. Predstavljamo večernje haljine Wedding City-a, cipele i torbice Hegel i bundice Avenue Foch Paris.
nošenje haljine, Hegel, cipele, torbice, Avenue pošpari i budice, večera samo za vas i za sve gošće na vjenčanju. Nismo zaboravili na muškarce, ne morate se bojati, evo kako izgledaju i dečki u dijelima Wedding City-a. Haljine salona Vjenčanica Gala. Dio su kolekcije za aktualnu 2016. godinu.
Čipka, svila i najfinije tkanine odlika su kreacija modnog salona Gala. Salon Vjenčanica Gala. U ovom dijelu revije uvijek vas molimo za pljesak podrške, jer izlaze najmlađi. Pljesak za njih troje. Let's take this chance and make it love feel relevant. Did you know I loved you from the start? All the years we put in this relationship, knew we'd make it this far. Never think about what would I be if we were to just fall apart. Then I can't stand the thought of me behind the altar in your white dress. We ain't getting no younger. Been feeling you both the wild girl, I'm busting fast. Girl, let's just get married. I just wanna get married.
Eto toliko od naših najmlađih. Vrijeme je za predstavljanje renomirane kuće vezane uz vjenčanja. Riječ je o vjenčanicama Demetrios, poznati američki brend prisutan u Wedding Cityu. It's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. But when you start, the whole world stops and
Vjenčanice Demetrios vječna su inspiracija, ali i ljubav, kako za mladenke, tako i za mladoženje. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball counts. I see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles in my daddy's head. Stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting on this love to Backstage nam na ovoj reviji upravo javljaju da zbog posebnog velikog interesa publike pozivamo još jedanput da znate koga najmlađe. Sometimes I don't know which way to go, and I tried to run before, but I never anymore. 'Cause I fought against it hard enough to know that you love who you love, who you love. You love who you love, who you love. You love who you love, who you love. Oh, you can't make yourself stop dreaming who you're dreaming of. If it's who you love, then it's who you love. My boy ain't the one that I saw coming. Some have said his heart's too hard to hold, and it takes a little time, but you should see him when he shines. 'Cause you never want to let the feeling go when you love who you love. You love who you love, who you love. Yeah, you love who you love, who you love. Oh, you can't make yourself stop dreaming who you're dreaming of. If it's who you love, then it's who you love. Eto, ja vjerujem da ste i vi živali u njima, oni su uživali svakako u svojoj reviji, poželjeli su drugi puta izaći i predstaviti vam se i naravno da smo to učinili za njih. A samo za večerašnju reviju u Zagreb i Wedding City stigla je naša posebna gošća, slovenska kreatorica Maja Ferme.
Maja Ferme poznata je po bajkovitim, zavodljivim, svilenim haljinama. Najbolja je i višekratno nagrađivana slovenska modna dizajnerica koja odjeva brojne zvijezde. Jedna od njih je i diva Monika Bellucci, koja nosi njezin predivan nakit sa 100 milijuna godine starim slovenskim dijamantom. Maja Ferme surađuje i s nekim od najpoznatijih opernih diva kao što su Ana Netrebko i Elina Garanča. U salonu Maje Ferme u srcu Ljubljane naći ćete divne, vjenčane i couture kreacije spremne za red carpet. Upornim radom i osjećajem za lijepo. Maja Ferme, prva slovenska dizajnerica sa samostalnom revijom u New Yorku. Say
Maja Verme, zapamtite to ime, najpoznatija slovenska dizajnerica, večeras je naša gošća u Wedding City u Zagrebu. Inače, Maja Verme se bavi i dobrotvornim radom, a izdala je i knjigu Akcijski priručnik za lakše ostvarenje snova. Ovakav akcijski priručnik dobro će doći mladencima pri planiranju vjenčanja.